Assalamualaikum, habalun sambung kecedara lun agam ngandara lun laki meha bawari kawum nyo suara lun lagi nyo kada ulun pelara si anu diong dari ubit pun bule golong na bacut ujun ra ulun pepayong nyo ura tutong lun tongan ija meganto ura golong trong sidon si anu diong bule jikana senangan susah dalam hati lun tak ketati yang di pelang rimba tiba si ura tekedirat pun si anu tiong tubit ulua kasuput ura susah hati lun si anu tiong golong digisa o benga ura roha babalun si anu tiong hande digisa jijino kana rumah megedong kepulangan non lam rumah Tuhan salah tube handi tem lambung tapi adik lun tumpang golong na bau reng rame pegah salah lun pada hati yang tan setia berlek lungke lam apui tutong nyokalam susun menematkan berlek rame na ureng tulung okaglah untung tak pokok dada kasep ke ono haba dari lun ke ane tiong haba ulun ba ulun mendoa gede barat pun ane tiong lun hude bahagia ulun mendoa sabi gede barat pun ane tiong lun